Nginemthandazo losenhlitweni yami, umthandazo lenguthandazela wona lamuhla kuthi kwangathi uNkulunkulu angadenda adeke ngendlela lengakavami. Kungabe kuselohambeni lwakho, kungabe kukhona lokusembe kwakho kulelanga. Kwangathi lo nkulunkulu lo watenda wabonakala ngemlilo ka-Israyeli. Angatenda abonakale nakuwe ngendlela letawukhonekitha inhlitiyo yakho kuye, ubone ukuthi uNkulunkulu nembala ukhona. Nasi ngwaselisuku sakavuka udle. Ngicela sisithole encwadini yamaKorinte 2 sahluko 5 ngathi sahluko 1 sitawufunza verse 5. Nasihlupheka kungenxa yekudududwa nekusinziswa kwenu. Nasisidududeka kungenxa yekudududeka kwenu. Khona uNkulunkulu atenidududda naniqinisela kuleti nhlupheko leti siphethe thine nani. Lapha mawunaka lenkulumo ngathi ayihambisani. Nasihlupheka kungenxa yekudududwa. Kusho ukuthi makude kuhlupheka kude nendududo. Kusho ukuthi le ndududo yaNkulunkulu iphuthuma ite kuwe ngenxa yenhlupheko lekuphethe. Ngingaze ngithi mangabe uva ngathi awudududeki, kusho ukuthi kude inhlupheko lekuphethe. Ake sewucabange ngekuthi kumbe ngihlangana nawe endleleni sengithi Ncesi, kushiwa sihlobo sakho. Kwaze kwaba buhlungu. Kumbe ungangibuta uthi hawu usho bani Nkosi? Ngithi hawu kani zibani ngoba ngibone ephepheni ngive timemedelo. Kani zibani akusiye wakini? Athi hayi cha Nkosi, akusiye wakithi loyo. Uyayibona le ndududo yami bese ngikwezama ngayo. Kusho ukuthi ayikhoni kuba yakho ngoba akusiwe lona lenhlupheko. Indududo yaNkulunkulu asiyifa makungekho lutho lolo sihluphako. Lonke lithuba leliveta inhlupheko kuwe, lithuba lelivula umnyango wendududo lovela kuNkulunkulu. Angathi ukuthi ungaze utithandazele inhlupheko ukuthi tite kuwe ngoba solange kungenanhlupheko akukho nendududo. Ngifuna sewucabange ngeglasi yemanti. Mangabe uphethe inkombosi inemanti sewuyathela la glasini, kwentekani? Lamanti ayakhula, agcwale, ayenyuka. uNkulunkulu makathela indududo yakhe ngesikhathi udry, ngesikhathi ungenalutho, ngesikhathi ungadi kuthi ungathathani uyibhekisephi. Lokho kuniketa uNkulunkulu iroom, kuniketa uNkulunkulu indzawo kuthi athele indududo yakhe. Ivulwa yini le ndududo? Yini leyenda le glass ibe empty? Yinhlupheko. Kuleso sikhathi sekuhlupheka kwakho, sikhathi sekuthola the outpouring of God's consolation. uNkulunkulu ngingaze ngithi akayitheli, kepha uyayicitha, uyayithulula indududo yakhe iphelele kuwe. Kwangathi kuto tonke tinhlupheko timo longeke ukhone ukutigucula, bekungaba dikhathi tekukhumbula ukuthi noma kungagucuki lutho, kungalungi lutho, kepha indududo yaNkulunkulu ithululelwe kimi. Amen.